Premtobre Kasee nkwa amanyo nsemo na NDC achitafo mabia ewa Asawase abato mpesua so se ne nsakraye no awon aye wo mrahwebedwafiem wo NDC akandifo no animo no enya ne kwan so hu hia kra nti omusesa wadwen Adom TV Kasee etwaso Fifi kote uja parliament ache since 2016 na uja parliament ache nketa since 2005 uja parliament umba parliament da enti parliament proceedings no unim etu untimi yi leaders no ema omo enti sesaya ne de ejuntum na ejuntum ochena because kama ache nketa hu say ashantere jinwa wura ne ye moda bo muntaka eti yeso yempene yemma ye gold na ye ono yemfa nsesa yemma ye bo ede na ba hu ede na ma usuro e wan sesan mu eye yen ntum sense san no beba so ede ntina me kasa minhu reasonable and as a party bia edwin kwa echira at this moment ayaka just 2 years to the election now okwa kosisa o leadership of parliament say honorable Muntaka as president of Asawase parliamentarian of Asawase constituency say enye say you na kotu eyi say my speaker of parliament here meaning they say he has to be demoted and I say every baby or no pia yehwe e won sunsanso bi ewo Asawase constituency problem I be face wa Asawase no kura ebudi ana mo dwene because I say asi oni nketia na woto no ono wonim the dynamic of Ashanti region anya fugu sha na eko ye ka constitution asem any parliamentary proceedings o so na wakwa fugu ana wo the letter bi aba letter na wo de ba no me hwa no enya fake na dey kan enya neck you see by NDC leadership change ka wasa ma hu se obi a neck atake the shin say and I say fake atake the shin say na o ma letter na aba en letter ni na kura me san already I see rin kecha no ono ambition of presidency and orin so no an ambition officer Aruna Dirisu ni Muntaka no omo na bet ma breaking ambition presidential ambition no because omo ho na obi a na obehwe Muntaka ene Aruna na makoyi ase rin ketia on be flag bearer obi a na obeyi wono Ghana see to ground nim she na go for officer ba shay nukura na me ka kira wono say no ye ni abere ase rin ketia nanti akwa adabraka akra me mobilize youth over 1,000 youth from Asawase to Adabraka one try by weekend eba ho ya kwa akra ko shia se rin ketia ya kwa chane say NDC nya ne dia officer kanye Muntaka ene na yo Asawase a ene NDC etim ba ya unity rally unity walk e wa Ashanti dia officer na wuyi Muntaka wo be kwa edubia ase ana wo ko ntinebra ana wo be ko mpasati akwa rally ho no enti ye we seat we no e golden seat a o mampanikufo eyi ma ya Asawase wo se wo de Asawase di na to so apaja ni ene na Asawase ni enti Asawase ni de ya mpene ne umfiri se kwa na obaje Asawase ni da kwa obi furo Sawusha obi to say chairman Samosa there is no way to forcing bet me a challenge chairman Sabonsu obe bully to forcing easily but Sawusha obi to say Aruna Dirisu chairman Sabonsu enem say the ono bet me aye no Aruna Dirisu bet me aye 100 times of sad no untimi for bia ye di na akọ court oda so court say on be leader ema NDC now ba tere sen atu force or scandal ye ne court ambulance obia ne mokroma de bia court officer na the case bi ba parliament say be pass na say atu force be court ene a ye me am pass ade no ye be pass enti utimi say ekuku asem bia ne akọ hye ba bi na o makọji bibi wo nkofo no wa say o mo na bibi ekukọ say the embassy NDC ne nton ye don komi enti atu forcing or court china kro beko or high court scandal bia woni so ambulance obi ate ukọ joy a ukọ ukọ inshira be hu ale na obi a ukọ court de bia wodi ni ba minority leader what be da enti I think say omu first kan komo omu ase rin ketia say oni a me metime de bia so na odi akọ komo omu na asem fa na se makum be das